Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović je gostima iz Turske predstavio novopazarske škole kako bi bila uspostavljena saradnja sa medresom u Turskoj. Na sastanku sa predstavnicima turske medrese predstavljeni su i potencijali našeg kraja. U gradsku upravu je došla jedna delegacija iz Kartal Imam Hatip Lisisi, to je nešto poput naše medrese. Tu je bio direktor sa svojim profesorima koji rade u medresi, sa par roditelja i par učenika, kao i profesor Islamskog fakulteta iz Burse. Cilj je bio da obiđu ovaj ovdje kraj. Oni su sa nekoliko škola, recimo u Albaniji i Makedoniji, bratske škole, i cilj im je bio da posjete i ovaj kraj i upoznaju se sa školama i sa uopšte prostorom, i naravno između ostalog im je bilo veoma bitno da posjete i upoznaju gradonačelnika i gradsku upravu. Grupa učenika i njihovi roditelja turske medrese nastavit će da obilaze gradove kako bi predstavili rad medrese i uspostavili što više kontakata širom Balkana.